在工作的。那我们一唱歌，有时候你会感觉到那个是很悲伤的。那鲁安，那鲁安呐，有时候缓慢的，你就会感觉到它很凄凉。那嘿呀我嘿哟呀嘿呀，我阿姨呀就变了回家了。哈哇耶呀，嘿呀嘿耶呀，哎呀，呀，就是下次我们再见，很开心，所以呢很有铿锵有调。我们老人家他懂得什么情境唱什么歌谣，我们也感受到他们的歌谣的一个非常优雅，还是非常有铿锵有调的时候。那我们虽然时间到了，可是我们唱这个歌，大家又振奋起来了哈。就是听到这个歌，我们不说结束，但是那个结束在我们心中，准备回家。所以你们一听到这个歌，在马兰这边一听到这个歌，他并不是要说要赶你走，而是说哈迪拉汉豆等你这样子就差不多。老人家讲话真的是，他们喝酒也是品尝。那我们聚在一起，哈迪拉汉豆好，就再见吧，或者我们下次再见吧。没有讲再见，那个哈迪拉汉豆那个意义非常的那个让我们感动，所以我们慢慢去咀嚼这样子老人家的意涵。好，谢谢。处长，好，谢谢。Iray itini asinsi ato kapot mapurong haw. Kadami aray ko balotso to itiniay sa timuray barangaway mataasay maritengay o mama ato o baki vai mama ina ato salikaka mapurong. Kadamahmak ipahako balotso niyam to paini na mo to pansalay aratio ato klo hanako. Pakimal si panay mabana kami tora ray no radio ato klo ato otada imi no na radio ato klo tanay o kalimlaan to kuninan o nomako apitapari so linay to si balotso o balotso kutapang tia masasi ini kita marcas ku balotso aminanam to no to as radio ato kroi latak irato ma ala numita matsamoto ko bana ato tanang numato asay sa ko pinanang numako. Ano mahaan kita matya o balangawan no balangaw ko demak no ruma anyaro. Latak mapatsuat to kuno to as aladio ato klo. Matya o pakai na ito matsatsadla ay sanay. Saka ko. Hanhana ko apa ini ni aray tamuanan. 然后我们最后我们站起来，我们就是会唱那个就是哈迪拉安度的歌哦。那我们大家就知道。哎，哈迪拉安度。哎呦呀，哎呀，哎呦哎呦呀。Wata, kulipahat numita haw.
Mateo mi palavangai inyaro kutumak mita。哎，高老师，特别感谢你哈，带领你的团队，我们真的看到了那个无限的力量会继续传承下去，而且会发扬光大。你的努力我们看到了，不过你的影响力更大，我们也会跟从你，被你感染。哎，我也买了很多福音歌谣哈，也开始多听啊，接受灵感哈。还anak ko apa ini ha malau toko mereka 哎，谢谢我们的协会提供这样的一个平台，我们也感谢今晚参与的老师、朋友、伙伴哈，一起来学习。希望下一次还有机会听高老师们还有这个艺术团的分享，谢谢大家。高老师，谢谢你，馆长，谢谢你。谢谢分高老师，谢谢。谢谢大家，谢谢。哇，大家回应的这么好，时间，棒，这样子，感谢你，你太棒了。大家都很棒，大家都很棒，哦，大家的配合。那我们还会继续留下来做新的好，新的分享。那我们先我也去做新的分享。谢谢高老师。我还会做新的分享呢，他们等一下。真的很棒，谢谢那个